मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरेत थमलकीबा कर्फ्यू चलिबा था सिगी कुंथ्रा फावबा सांगदोखरे सस्पेंड तौखरे जेनिम्स हॉस्पिटल दिल्ली ऑनरियम बेसिस्टा डॉक्टर ओइबा डॉक्टर पंगंबम रोशन ngarangda thabak सस्पेंड तौखरे हिरम असिगी मतंगदा जेनिम्स सोसाइटी की प्रेसिडेंट ओइदिबा लाइंगा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बी बुमलुनवांग की मखादा डायरेक्टर जेनिम्स टीएस बिमोना सस्पेंशन की ऑर्डर अदु थोखिबने मणिपुर नोंबद कोविड-19 की मरी लेनबा बायोमेडिकल वेस्टर्न सिनोदस्मिक अमा अहुम पुथोकले वेस्ट मखल असि मतौ करमना मांगलिबगे हाइबा निंगथीना यंगसिनबगी ममी ताद्रे मणिपुर दा हौकिबा मे थादा नोंबद कोविड-19 ग मरी लेनबा बायोमेडिकल वेस्टर्न सिनोदस्मिक अमा अहुम लोम पुथोकली हाइना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट अमना पल्ले अदुबु हाइरिबा वेस्ट मखल असि मतौ करमना मांगलिबगे हाइबा मरी लेनबा अथॉरिटीना निंगथीना यंगसिनबगी ममी तादे बायोमेडिकल वेस्ट असी ग्लोबल पब्लिक एनवायरमेंटल हेल्थ अचौब थ्रेट अमा ओइदिबने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट मतुंगिना लैबाक असिगी ओइना मे थादा नोंगमदा बायोमेडिकल वेस्टर्न चनीगा अहुम लोम पुथोकली हाइना पानरे कुमजा 2020 दा कोविड-19 की अहानबो वेब लाखिबा मतमददि नोंगमदा कोविड-19 की बायोमेडिकल वेस्ट असी चांगचत तन चामगा मरिफु दगिना तन चनीगा कुन फावबगी चांगदा पुथोकिबने मणिपुर की ओइना कुमजा 2020 की सेप्टेम्बर थादा कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट असी नोंगमदा तन मंगा दशमिक अमा अहुम की चांगदा पुथोखी अक्टोबर थादना नोंगमदा तन मंगा दशमिक अहुम सिनो नवेंबर थादना नोंगमदा तन मंगा दशमिक अमा अहुम अमसुंग दिसंबर थादना नोंगमदा तन मापन दशमिक अनी तरेट की चांगदा पुथोखी कोविड-19 की अहानबा वेब की मतमदा मणिपुर की ओइना नोंगमदा कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट पुथोकपगी चांग असिगा हौजिक अनी सुबा वेबना पिरकपा मतम असिगा यंगनरुबदा वेस्ट मखल असी पुथोकपगी चांग हंदकना नेमी अदुबो अनाबा मसिंगदे अहानबा वेबतगी अनी सुबा वेबना हेले कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट पुथोरकलिबा मफमसिंग असी मरुओइना अना लायंग संगसिंग कोविड केयर सेंटर सिंग कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर सिंग अमदी युमदा आइसोलेशन तौदुना लैदिबसिंगना अयाम्बने युमदा आइसोलेशन तौदुना लैदिबा मियोय कया अतोपा लैना लायोंगी अनाबा लैबना तंगाई फदना मथौ ताबा हिदाक लांथक कापा याउना लायंग पथाप कया चथरिबने मरम असिना हाइरिबा कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट सिंग असी निंगथीना मांगनफम थोकबने अदुमकपु स्टेट असिददि होम आइसोलेशन तौदुना लैदिबसिंगना पुथोकलिबा कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट सिंग असी मतौ करमना मांगलिबगे हाइबा ऑफिशियल अमतना यंगसिनबा थेंगनदे सॉलिड वेस्ट खोंगटपा लाकपा सिनमीसिंगनसु कोविड की अनाबा लैबा इमुंगसिंगदगी पुथोरकपा पोलमसिंग लौथोक्तबना हाइरिबा बायोमेडिकल वेस्ट सिंग अदु मतौ करमना मांगलिबगे हाइबसी हंगनिंगाई ओइरे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माइकैदगिसु स्टेट सिंगी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मांगनबगी मतौ असे निंगथीना यंगसिनबा खंगलबसु मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल सिंगना हकथेंगना यंगसिनबगी ममी तादे हौजिक स्टेट असिदा कमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अमखंग सीजा हॉस्पिटल दा लैरे कमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी असिदा ट्रीटमेंट चथरिबा वेस्ट सिंग अदु खक्तमक स्टेट सिदगी पुथोकली हाइनदी पानरे अदुबु जेनिम्स रिम्स अमदी होम आइसोलेशन दगी पुथोकलिबा बायोमेडिकल वेस्ट सिंग असी कयाम यामना पुथोकपगे हाइबदुदी चपसाना पुथोकपा ngamde मसिमंगना लाइना लाइसर असी संदोकपदा मतेंग ओहेलबरा हाइनसु माइकै कयादगी फोंदोकनरकले कोविड पॉजिटिव ओइदुना युमदा होम आइसोलेशन तौरगा लेरंबा अनाबा कयागी इमुंग मनुंगना फोंदोरकपदा कोविड पॉजिटिव ओइरबसु अतोपा लाइनाना नाबा मरमना तंगाई फदना हिदाक लांथक कापगी मथौ तारए मतम अदुदा युमदा हिदाक लांथक कापदा सिजनबा पोलमसिंग अदु हुंदोकफमसु लैतबना मतौ करमना मांगनगदगी हाइना अखंग हइसिंगदा हंगी हाइदिबा बायोमेडिकल वेस्ट सिंग अदु निंगथीना लौखननबा अमदी मतौ करमना मांगलिबगी हाइबगी मतंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी नि हाइबना हंगलकपा नत्रगा यंगसिल्लबा याउदे अयाम्बा मतमदा हाइरिबा वेस्ट सिंग अदु मई थादुना मांगली हाइनसु फोंदोकनरकले जून 19 पेंडेमिक न मरम ओइदुना अथौबा सिंगी इमुंगी मियोय सिंग खक्तना हाइकत लेकत तमगदौरे मथंग थादगे वैक्सीन कापतबा मीदा PMGKY गी चेंग पीररोय एल सुसिंद्रो वैक्सीन कापथोकपा असिना कोविड-19 लाइसतगे नागथोकनबगी अमता ngairaba पाम्बैने अदुबु मी कया अमना वैक्सीन कापथोकतना अदुमक लैरिबा से लाक्सिननबा होनबदा अवाबा अमा ओइरकले खुराई कंस्टिट्युएंसी की ओइना मथंग थादगे वैक्सीन कापतबा मीदा PMGKY गी चेंग पीररोय वैक्सीन कापत्रिबसिंग अथुबा मतमदा कापथोकपियु हाइना MLA एल सुसिंद्रोना फोंदोरकले महाकना हाइखे कंस्टिट्युएंसी असिगी ओइना पॉजिटिव ओइबगी चांग असे हेंगलकले अवा अना मरक असिदा था असिगी PMGKY गी चेंग असे फेयर प्राइस शॉप की एजेंट सिंगना मियामदा फंगनबा हौख्रे लाइना असिगी ओइरकलिबा फिबमना एजेंट सिंगसु पॉजिटिव ओइरकपा याबगी फिबमदा लाकले
Maram aduna agent singsu cheng asi yenbada akiba poktaba natte miyamna gyan taminaduna matam sana vaccine kapthoktuna covid tagi ngakthoknaba honasi PMJ KAY gi cheng asi mathang thadagi vaccine kaptaba mi da piraroi government ki ayaba lawduna vaccine kapthoklaba mi khaktada PMJ KAY gi cheng asi phangalaga ne maram aduna constituency asigi vaccine kapthoktriba mi singna constituency asida hangliba vaccination center sing asida tha asigi manungda vaccine kapthokpiyu mahakna haiki isana covid nare haiba khanglabasu losunduda thamba asina mi kayada chaitheng piri masi thoktanaba honasi constituency asigi oina hangliba CHIC da positive oiraba sing laktuna leibiyu ngarang sathakiba mass testing kam vaccination da angang yauna mi taraga nipan positive oikiba asi laina loba yaroi laikai gi club amasung miyam punna testing amasung vaccination tokthokuna covid asi maithiba piminasi amaromda Susindro na haiki government na paikhatliba covid ka mari lena bathavak thoram sing asi kanagumba political party na political gi mijengda yengba yauriba si laibak thibane government na hiram amatada khenaba amata thamdana laisat asi lanthengnari political party amani haiduna ngangdaba yade haina ngangliba si matam chade kanana thavak tawi tawde haiba si miyamna loina khange politics ki akhuba mijeng yengba si matam chade haujikti laina asi ngathungnaba amasung laksinanaba honabada mai onsin minasi Susindro na makata na haiki ngahan June 8 da rengpang da thokiba thokdok adubu wakhal yaudaba thokdok ni haina condemn tawraduna thawong asi amuk hana thohandanaba mari lainaba singda appeal tawrakle mama macha taruk achenba train mamangda chongsinduna sijakhreng Chhattisgarh gi Mahasamun district ta nupi ama amasung mahaki machanupi manga achenba train amagi mamangda chongsinduna sijakhre haina police na ngasi phongdokre paw asina makata na hai tamthiraba khongthang du lawdringai gi mamangda mahaki mapuroibaga khatnakhing Laikhidraba nupi adu sahi nifuga manga sure mahaki machanupi sing aduna sahi taraga nipan sahi taraga taruk sahi taraga mari sahi taraga nithoi amadi sahi tarada ngairiba nupi macha singne haujik phawbagi oina makhoina suicide note na chingba amata phangba leitri amadi thogdoksigi matangda makhata na thigatpagi thabak sathari haina su police ki maikaidagi phongdorokle Aung San Suu Kyi gi mathakta military junta na senja thumjaga mari leinaba casing charge tawrakre Bomb plan tawna bhodaramba miyoi ama fare Britain da hujik pangthokliba G7 summit adubu yaikhai thingaiba pinaba mawongda summit pangthokpam manak nakna bomb plan tawna bhodaramba miyoi ama police na fare haide yum ningkhaiduna basta tasilakpadagi miyoi mapan sire South Korea da mathol manga wangba building ama ningkhairatuna lambi da lakiba bus amagi mathakta nansinbagi thogdokta miyoi mapan sikibaga loirana nipan na sathina sokapan nanghankhre haina fire station official sing na phongdorokle Bank tagi lupa crore amaga lakh taraga mapan lut tawkhre ATM dagi huralamba security staffer fare Bihar gi Hajipur da Sagolsel numit ki ayukta huran chinthi tawba miyoi khutpu amana private bank amadagi lupa crore amaga lakh taraga mapan lut tawkhre police ki matungina miyoi singa du khulai pai amasung punna makhoi mangana sel mayam adu lut tawkhibane bank adu da amasung akoibada install tawriba CCTV sing scrutiny tawri amasung bank employee sing wahang pahung sathari haina Mafam adugi SP na makata ki amaromda Delhi police na security farm amaga mari lainaba miyoi ama Central Delhi da laiba HDFC gi bank ki ATM amagi lupa lakh kungamathoi huran bagi maral da fakhre US ki sanction mayok nanaba China na Myanmar gi army da mateng pikhre Taiwan maning tamba laibak ni hairubagi damak China na Japan bu warning tawkhre Mumbai da yumningkhai bada imung amagi mi mapan sire ama hinghore kaya ama sokle Mumbai da yum ama ningkhai bada Rafiq Saik kauba mi ama marai bak phabadagi hinghore aduga mahaki loina bi amasung atai yum adugi mi singdi laibak thiba thogdok adu da yaukhre ngarang numidang atheng bada Mumbai gi Malwani area da mathol ahum gi building adugi ani suba floor aduna mathol amagi yum amada ningkhai duna tasilakpada angang nipal yauna mi taraga mathoi sikhi aduga atopa taret na sokhe sahi nifuga manga suraba Saik asi mahaki imungi mi singa loina na marai bak thikraba building aduda barada leibane mahakte yum adu ningkhai bada minute khara wal ingaida sangom launanaba yum adudagi mapan thokhi mahakna mayumda hanjelakpa matamdadi yum adu mapung phana ningkhai duna leiramle amadi mahaki loinabi mayamba mataima amasung angang taruk yauna mi mapan siramle thogdok aduda imung anigi mi sikhi atopa imung adugi mi singi marakta asokba khara adu hospital da pukhatuna laikanari haina Saik na paumising da haiki mahak haujik mahaki chahi taraga taruk tangai diba masanupa amaga hinghore masanupa adusu hidak leiba thoklubada yum ningkhai badu dagi hinghobane mafam adugi mising na haibada ayamba mafam aduda ain gi wangbada
खांगपोक्संग कया साधुना लेरंबदगी माथोल अहुमगी युम सागतनखिबने मसी सिविक बॉडी की परमिशन यावरगा साखिबा नते हाइखि खांगपोक्संगदगी माथोल लोंगबा बिल्डिंग ओंथोखरबा युमसिंग अदुगी मपुदी मफम अदुदा लेते मखोइना बारा सालगा लाइरबसिंग लैहनबनी हाइना महकना हाइखि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बिस्वा नंगरे पाटिल नहाई बिल्डिंग अदु आइन की वांगमदा साबनी अमसुंग स्ट्रक्चर अदुदा अरानबा कया याउरे।